Tog petka sam privodila dnevnu rutinu kraju. Rutina. Koliko je stvorimo zapravo da bi pregurali radni dan. Mali rituali kao ispijanje jutarnje kafe uz omiljenu muziku, lagano palimo mozak za novi radni dan, bez žurbe, da bi uopšte ostali normalni. Moja rutina na kraju radnog dana je obuhvatala moju fotelju na ljuljanje, lampe po stanu, nikako jako svetlo, tihu muziku i šolju čaja. U posljednje vreme tu šolju čaja je zamenjivala čaša vina jer, pa hajde, samo ću reći život. Sve teže sam se nosila sa stresovima. Situacija u zemlji, inflacija, skokovi stanarine nikako mi nisu pomagali. Čak ni ti mali rituali uključeni u dnevnu rutinu nisu više balansirali stres. Od obaveza nisam imala vremena ni da razmišljam šta zapravo želim, šta mi to nedostaje. Znam samo da mi je nedostajala porodica. Roditelji su mi se iz grada privremeno preselili u selo kod Niša. Tamo su živjeli roditelji mog oca. Deka je bio bolestan, pa su otišli da budu uz njega i da mu im pomognu. Dugo ih nisam vidjela, nisam imala vremena, prosto. Obaveze mi to nisu dozvoljavale, a vikendi su mi nekako uvijek bili prekratki da bih išla u subotu, vratila se u nedelju jer mi je trebalo da odmoram od radne nedelje. Pošto deka bio bolestan, uzela sam 5 dana odmora sljedeće nedelje da provedem vreme sa njima. Konstantno sam razmišljala o tome dok sam se ljuljala u stolici, ispijujući vina. Smirivala me ta misao. Selo, mir, zvukovi koka u dvorištu, povetarca u krošnjama. Baka, brižna, uvek nasmijana, koja svakog sekunda proverava da nisam slučajno ogladnila, da li mi nešto treba. Dekin, smisao za humor, dobacivanja. Ali nervirala me što dok sam plivala po tim divnim emocijama i radovala se unapred, osjećala sam nekakvu nevidljivu težinu, nekakav nemir. Pokušavala sam svesno da se otrgnem od toga, ali nisam uspevala jer nije bilo u pitanju misao. To je nekakav čist, sirov osjećaj u stomaku, nekakva trema. Zaključila sam da je to verovatno nekakav alarmni sistem u meni koji mi prosto ne dozvoljava da se opustim jer samu sebe sam istrenirala, da ne mogu sporo, ne mogu opuštena i smirena. Sa tom mišlju sam otišla da spavam. Zatvorila oči, bez jedne jedine misli, osim fokusa usmjerenog na taj osjećaj koji me zbunjivao. Na kraju nekako sam zaspala. Te noći sam sanjala da sam na nekakvom brodu. Mračan brod, prljav, koji plovi po tami, bez meseca, sa debelim slojem oblaka koji su prekrili nebo. Na brodu sam sama, u potpunom mraku. Brod se odmicao od obale. Kroz taj debeli sloj oblaka mesec je obasjavao jednim delom obalu. Na obali, okružena skeletima drveća i hukom ptica, stoji žena koja, iako je vidim samo siluetu, osjećam da gleda pravo u mene. Ne pomera se. Osjećam je kao da je pored mene, kao da je u meni. Iako je duvao vetar u snu, drveće iza nje je stajalo zamrznuto, isto kao ona. Prestalo je da se pomera. Kao da se sve zamrznulo, sledilo. Sledila sam se i ja. Osjećala sam ledenu jezu koja mi se penje niz kičmu. U meni je rastao osjećaj užasa i osjećaj hladnoće. Neopisive hladnoće. Sve što sam čula je sopstveno srce koje lupa snažno i glasno kao da se bori. Osjećala sam da me ta žena obuzima, da želi da mi se nahrani dušom. U grlu sam osjećala odvratan metalni ukus koji me je gušio, osjećaj terora i osjećaj bespomoćnosti. Osjećala sam da će strah da mi raskomada srce. Probudila sam se prestravljena. Iako je stajala na obali u mom snu, ja sam osjećala da je uz mene. Bila sam mokra od znoja. Srce mi je lupalo brzo i glasno. Iako sam bila budna, osvešćena, svesna da je sve to bio samo san,
Činilo mi se, Bože dragi, toliko stvarnim da nisam smjela da se pomerim i ustanem iz kreveta. Ležala sam tako na leđima posmatrajući sobu. Očekivala sam je. Sljedeći dan na poslu nisam mogla da se skoncentrišem na posao. Ja sam računovođa inače. Ne mogu da obavljam svoj posao bez fokusa. Ista stvar bih proveravala po 5 puta jer bih bukvalno naredne sekunde zaboravila šta sam pročitala, šta sam upisala. Mozak jednostavno nije registrovao šta radim i šta pišem. Kao i svaki drugi san, detalji su izbledeli, ali taj osjećaj horora je ostao prisutan čitav dan. Drugarica se posle primetila da se nešto događa, jer iako sam se trudila da delujem sabrano, da delujem prisutno i fokusirano, dok mi pričala nešto na pauzi za ručak, rekla mi je da je posmatram kao da gledam kroz nju, a ne u nju. Ukratko sam je prepričala detalje sna kojih se sećam, objasnila da znam da zvučim nenormalno, ali da se čitavog dana osjećam isto kao u snu. Rekla je, naježila sam se. Pokazivala mi je naježenu podlakticu dok je dizala ramena od jeze. Uzdahnula i rekla, ma daj, ajde, doživjela si to kao da se stvarno dogodilo, to je samo san. Nemoguće toliko da to uzrma u stvarnosti. Daj, ne budi smiješna, ajde. Jesi li sigurno da te nešto drugo ne muči? Pa da, upravo si, možda stres, podsvest je čudo, rekla sam. Dan odlaska se približavao. Spavala sam normalno cijele nedelje, osjećala se dobro, relativno smireno koliko su to obaveze dozvoljavale. Petak veče, ja unaprijed već spakovana, samo da odspavam i odmor. Uzdahnula sam duboko i dugo. Kao da tim uzdahom ostavljam stresnu nedelju iza sebe, izbacujem iz misli, olakšavam dušu. Bila sam mirna, bila sam srećna. Tako sam zaspala. Te noći ponovo sam sanjala. Bila sam na brodu ponovo. Plovila pučinom kociju meseca na vodi. Posmatrala male, kako ih ja zovem, beba oblake. Ovaj put nisam bila sama. Bila sam u društvu deke i bake. U snu sam se sećala prethodnog sna, ali iako sam se setila užasa, bila sam nekako smirena, jer sam bila u svoje voljene. Posmatrali smo zajedno mirno more i oci meseca. Odjednom videla sam senku krajičkom oka. Naglo sam okrenula glavu u desno i u polutami je stajala žena, silueta. Kao prošli put na obali, a ovaj put na brodu. Stajala je i posmatrala me. Ponovo sam znala da ne skida oči sa meni, iako sam videla samo siluetu. Osjećala sam njene oči kako mi prodiru u dušu i pokušavaju da dopru do nje. Zvukovi su se utišali u snu. Mesec je nestao iza oblaka. Nastala je apsolutna tišina. Nije se pomerala. Samo je postojala. Ali u snu sam osjećala parališući strah, neku težinu, kao da me gura ka njoj. Ne fizički. Jako je teško objasniti san. Kao osjećaj da cijelo moje biće nekako gravitira ka njoj u snu. Kao da me ona obuzima. Kao da sve drugo nestaje. Ostaje samo horor. Čist horor. Ona i ja. Pogledala sam baku i deku na sekundu. Gledali su me i blago se smeškali bez reči. Nisam mogla da progovorim u snu, ali sam očima pokušavala da izazovem njihovu reakciju, da mi kažu nešto, da mi objasne, da mi pomognu. Bila sam zbunjena, zašto se smeškaju? Zašto me tako gledaju? Da li su oni sa njom? Da li su protiv mene? Da li su tu uopšte moji baka i deka? Bože, ko su ovi ljudi? Zašto izgledaju kao oni? Pokušavala sam da vrištim iz sve snage, ali nisam uspela. Kada sam vratila pogled u pravcu nje, nisam je više videla. Gledala sam u praznu ogradu broda i more iza. U sekundi kada sam pomislila da je otišla, čula sam glas na uhu kao glasan šapat koji mi govori: još uvek sam tu.
Probudila sam se istog momenta uz jeziv, glasan vrisak. Prestravljena kao da sam budna bila, u stvari kao da sam između sna i jave. Nisam znala šta je stvarno, a šta je san. Bilo je jutro znatno ranije nego što sam planirala da ustanem, ali nije bilo nikakve šanse da zaspim. Ne, nikako. Nisam smela. Nisam želela. Ustala sam brzo i otišla da skuvam kafu. Jedva sam se odlučila da krenem. Obuzimao me nekakav čudan, težak osjećaj. Osjećaj nervoze, treme. Ne mogu da objasnim. Put je trajao 3 sata. Što sam se više približavala, osjećaj lagano nestajao i zamjenjivao ga je osjećaj radosti, što ću vidjeti porodicu. Dočekala me baka na kapiji sa širokim osmehom i raširenim rukama. U njenom zagrljaju sve je nestalo. Sve se smirilo. Deka je delovao loše, ali oči su mu sjele kada me je video. Dočekao me njegovim doskočicama. Kuća je mirisala na sveže pečen hleb, na toplinu. Onaj užasan osjećaj nervoze i nemira zamenio je osjećaj topline i radosti. Zaspala sam te večeri osluškujući tišinu. Ritmički su je prekidali cvrčci. Nešto me je probudilo u sred noći. Na trenutak prosto nisam znala gde sam, osvrtala sam se oko sebe dok nisam registrovala da sam kod bake i deki zapravo. U jednom trenutku odskočila sam sa kreveta kada sam pogledala prozor. Na prozoru sam vidjela siluetu žene koja stoji. Osjetila sam se identično kao u snu. Paralizovano sam sedela i gledala je, ne znajući šta da radim. Osjetila sam kao da mi preti. Nisam znala da li pokušava da uđe u sobu ili ne. Šta želi od mene, Bože? Osjećala sam da nešto želi da mi otme, da me zaposedne, da mi uzme dušu. Kuća više nije delovala toplo i srećno, već mračno i preteće. Postala je teška, zagušljiva i osjećala sam nekakvu nevidljivu težinu. U mraku senke su se igrale sa mnom, nisam jasno videla od sanjivosti. Nisam smela da se pomerim od straha, ali ipak protrljala sam jedno oko po drugo. Nestala je. Nije više bila na prozoru. Nisam bila sigurna da li je neko zaista stajao ili mi se pričinjavalo. Dugo nisam uspela da zaspim. Zatvorila bih oči na sekund i otvarala ih, gledajući u prozor. Na kraju, slomljena umorom, nekako sam zaspala. Jutro je bilo toplo i sunčano. Deka je bio bolje, ustao iz kreveta i sedao u dvorištu. Dekonja, pa ti si se već proskitao. Zagrilala sam ga i sedala sa njim dok sam ispijala jutarnju kaficu. Odlučila sam da prošetam po obližnjem šumarku. Uživala sam u zvuku krckanja grana pod nogama, zvuku lišća pod povetarcem. Uživala sam ujutro. Odjednom osjetila sam da je još neko tu sa mnom. Okrenula sam se i videla siluetu žene koja naglo nestaje iza drveta. Silueta ista kao u snu. Prvo što sam pomislila da mi se pričinjava, ali osjetila sam prisustvo. Osjetila sam istu onu jezu koja se penje kroz kičmu. Zvuci su nestali ponovo. Osjećala sam kao da sam bila van sebe. Nekako sam se sabrala i rekla: dobro jutro. Niko nije odgovorio. Od nalita adrenalina čula sam sopstveno srce kako lupa ponovo. Skupila sam snagu da ponovo pitam: zašto me pratite? Videla sam vas. Znam da ste iza drveta. Ništa. Tajac. Nisam mogla više. Želela sam da sve ovo prestane. Jednostavno da prestane. Bila sam besna. U tom trenutku ne znam šta mi je toliko potuklo mozak da sam uradila najgluplju moguću stvar u toj situaciji. Krenula sam ka drvetu naglo i besna. Iza drveta nije bilo nikoga. Ozbiljno sam razmišljala da posjetim psihijatra. Pogledala sam u drvo. Na drvetu je bio zalepljen papir sa porukom: još uvek sam tu. Osjećala sam da mi duša napušta telo, da me napušta razum, da nestaje sve što jesam, da me jednostavno obuzima nešto potpuno strano. To su iste one reči koje sam čula u snu. Ali ovoga puta nisam mogla da se probudim. Uhvatila sam se za kosu i počela da plačem. Nisam mogla više.
Vratila sam se u kuću, legla na krevet i pokrila preko glave. Ukućanima sam rekla da imam migrenu, tako da sam preležala ostatak dana. Na kraju sam tako i zaspala. Spavala sam u komadu, bez noćnih mora, bez prekida buđenja, buljena u prozor. Odlučila sam ujutro da prošetam po selu. Otišla sam do lokalne prodavnice. Jutro je bilo ispunjeno zvukom traktora u daljini i cvrkutom ptičica. To mi je ulivalo opet neki mir. Odjednom, ponovo sam osjetila da me neko prati. Iako ništa nisam ni čula ni videla, osjećala sam da je neko tu. Naglo sam se okrenula i videla senku koja je naglo nestala iza kuće. Odlučila sam da je pratim. Požurila sam, ali iza ugla kuće nije bilo nikoga. Krajičkom oka sam primetila da se nešto pomera u pravcu šumarka. Bila je to ona. Besna sam krenula za njom dok je nestajala u sumraku šumarka. Stalno se gubila, pojavljivala. Moj strah je postepeno zamenila radoznalost. Što sam dublje zalazila u šumu, bila sam smirenija i radoznalija. Duboko u šumarku videla sam siluetu da stoji ispred stare napuštene kuće, kao da me čeka. Bože, ja znam ovu kuću. Tu smo se igrali kada smo bili mali. Kada bi se familija okupila kod bake i deke, mi klinci smo često dolazili u ovu kuću. To mi je jedna od najlepših uspomena u životu. Krenula sam u pravcu kuće dok je ulazila u nju. Mozak je pokušavao da se bori sa tim mojim nenormalnim delom mene što ne beži od cele situacije, već je prati, ali bezuspešno. Ušla sam u kuću. Naglo sam prekrila nos od snažnog udara buđi, prašine i ustalosti. Čula sam samo sopstvene korake po drvenom podu. Osvrtala sam se oko sebe. Nije bilo nikoga. Izvinite, rekla sam, da li ste tu? Pokušavala sam da dozovem senku, ženu, ne znam ni ja koga. Tajac. Na stolu, na sredini prostorije, nije bilo ničega osim papira. Uzela sam papir i obrisala prašinu sa njega. Bio je to dečiji crtež. Bio je to moj crtež, kada sam bila mala. Na crtežu je bila moja porodica sa bakom i dekom, u dvorištu. Drvo jabuke, cvjetići, sunce sa očima i osmehom. Nasmejala sam se. Taj crtež je smirio moje srce koje je luđački udaralo od straha. Bila sam u nekom drugom vremenu, nekom drugom svetu. Sećanja su počela da naviru. Obuzao me osjećaj užasne nostalgije i suze su krenula lagano da teču niz lice. Taj crtež, ta kućica u šumi, podsjetila me na ljubav i toplinu moje porodice, čak i kada je bilo teško. Podsjetila me na ono što je zaista važno. A ono što je zaista važno ostavila sam godinama po strani. Bila sam zarobljena i nesrećna. Tog momenta donela sam odluku. Pronaći ću način da budem više sa svojom porodicom. Ne postoji druga opcija. U toku dana pozvala sam šefa, objasnila sam situaciju u porodici i izrazila želju da ostanem sa njima dok se deka ne oporavi. Imao je neverovatno razumevanje i zaista nije bilo nikakvih problema. Svi moji su bili presrećni. Deka se skroz oporavio. Vratila mu se boja u obraze, osmeh na lice, snažan, britak glas. A ja sam se osjećala slobodno. Te noći sam sanjala luku. Stojim na brodu i čekam da izađem sa broda. Sunčan dan, topao povetarac. Luka je bila predivna, prepuna sveća, drveća, nasmejanih lica. U masi ljudi primijetila sam senku žene koja me čeka. Ovoga puta nisam osjećala strah. Želela sam da joj priđem. Kako se brod približavao, sve više i više sam joj razaznavala lice. Prvo sam uočila osmeh, pa oči, Bože. To sam bila ja. Ta senka sam bila ja. Probudila sam se sa osmehom. Samu sebe sam proganjala onim što smatram da je važno. Novac, karijera, posao, ali jedan mali deo, onaj deo koji je kao dete u nama,
koji jasno zna šta je prava sreća i šta je radost, taj deo me je spasio. Mislila sam da sam ga zakopala, da je život nešto drugo. Stavila sam to dete u meni pod ključ, ali uspeo je da dopre do mene, kroz snove, da izađe iz podsvesti. Samu sebe sam spasila, Bože. Ta senka sam prava ja.